Alleluia. Quia que meruisti portare. Alleluia. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Gaudeat laetare Virgo Maria. Alleluia. Quia subexit Dominus vere. Alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucia Deis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ahora nos disponemos a recibir la bendición apostólica del Papa León XIV. Auditorium nostrum in nomine Domini. Fecerum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.